ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza abadukurikiye. Iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu ni umunsi yizihizwaho ubwigenge bw'iki gihugu kiri mu bihugu binini kandi bifite umutungo kamere ku isi. Reka turebe incamake ku gukolonizwa kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahoze yitwa Kongo Mbirigi. Kuri uyu munsi yizihiza isabukuru y'imyaka 62 babonye ubwigenge. Tariki ya 30 Kamena mu 1960 nibwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwaga Kongo Mbirigi yabonye ubwigenge ku ngoma y'abagashaka buhake b'Ababirigi. Kuri uyu munsi abanyekongo barizihiza isabukuru y'imyaka 62 babonye ubwigenge. Kimwe mu bikorwa byakozwe ni uguha icyubahiro no gushyingura iryinyo rimwe rya Patrice Emery Lumumba wari mu mpirimbanyi zagejeje iki gihugu ku bwigenge butavugwaho rumwe, nkuko tugiye kubirebera hamwe. Mu 1884 kugeza 1885 mu Budage hateraniye inama yiswe Conference de Berlin yatumijwe na Otto von Bismarck. Iyi nama yigiwemo ku bihugu by'Uburayi byari bikomeye icyo gihe byigabagabanya ibihugu bya Afurika. Ni muri urwo rwego Kongo yaje kwisanga mu maboko y'Ububirigi ari umutungo bwite w'umwami w'Ububirigi Leopold wa kabiri. Kuva mu mwaka wa 1885 kugeza mu 1908 Kongo yari mu maboko y'umwami Leopold wa kabiri, aho ibyavaga mu butaka bwayo byinjiraga mu mutungo we bwite uhereye ku bicukurwa mu butaka ukageza ku bacakara bavanwaga muri iki gihugu. Kuva mu 1908 inteko ishinga amategeko y'Ububirigi yarateranye maze yanzura ko Kongo yari ya Leopold II yinjira mu bigize umutungo w'igihugu aho ku mutungo w'umwami ku giti cye. Bini nako byagenze maze yihindurirwa izina yitwa Kongo Mbirigi, Kongo Belge. Nyuma y'inkundura y'impirimbanyi z'impindura amatwara zari ziyobowe na Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu na Mobutu Sese Seko, Kongo yaje kubona ubwigenge tariki ya 30 Kamena mu 1960. Nubwo byagenze gutya ariko kudeta zihagarikiwe n'Ububirigi, umutekano muke mu gihugu, indorerwamo yo kwigenga igice. Kongo ikimara kubona ubwigenge yitwaga Repubulika ya Kongo. Iri zina ikaba yari rihuriyeho na Repubulika ya Kongo, Congo Brazzaville, nayo yahisemo kuryitwa tariki ya 15 Kanama mu 1960, ubwo nayo yabonaga ubwigenge ku Bufaransa bwari bwarayikolonije. Ibi byatezaga urujijo mu gutandukanya ibihugu byombi, ari nabyo byatumaga ibihugu byombi bitandukanywa n'imirwa mikuru yabyo. Aho Kongo yahoze mu maboko y'Abafaransa yitwaga Brazzaville, naho y'Ababirigi ikitwa Congo Leopoldville. Mu 1971 nyuma y'imyaka 6 Mobutu Sese Seko ahiritse ubutegetsi bwa Joseph Kasavubu, yahisemo guhindura izina rya Kongo ayita Zaire. Iki gihugu cyakomeje kwitwa gutyo kugeza mu 1997. Inyeshyamba zari ziyobowe na Laurent Désiré Kabila zihiritse ubutegetsi bwa Mobutu wiyitaga ingwe ya Zaire, maze igihugu gisubira n'izina ryacyo cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naryo gifite kugeza ubu. Kuva Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabona ubwigenge hamaze guhererekanywa ubutegetsi mu mahoro inshuro imwe gusa. Mobutu yahiritse Kasavubu mu 1965. Mobutu yahiritswe na Laurent Désiré Kabila mu 1997. Uwo Kabila ubutegetsi yabusigiye umuhungu we Joseph Kabila, ari nawe wenyine amateka ya Kongo azibuka ko yahererekanyije ubutegetsi mu mahoro, kuko yaje kuburekura biciye mu matora, naho simburwa na Antoine Félix Tshisekedi Chilombo ariwe perezida uriho kuri ubu. Kuva ku butegetsi bwa Laurent Désiré Kabila umuhungu we Joseph Kabila kugeza ku butegetsi bwa Antoine Félix Tshisekedi Chilombo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyahwemye kuba isibaniro ry'imitwe y'inyeshyamba, aho kuri ubu habarirwa bivugwa ko igera ku 130. Muri iyi mitwe higanjemo y'Abanyekongo ivuka kubwo kwishakira amahaho ku mabuye y'agaciro y'iki gihugu. Haniyongeraho kandi indi mitwe irwanya ubutegetsi bw'ibihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibona iki gihugu nk'ubutaka bwiza bwo gukoreraho imyitozo. Ni muri urwo rwego FDLR ihamaze imyaka 28 muri iki gihugu, ari nako yahategurira imigambi yayo mibisha ku butegetsi bw'u Rwanda. Ibi ni nako bimeze ku mitwe nka ADF irwanya Uganda, FNL na Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse n'indi myinshi. Abanyapolitike b'iki gihugu bazwiho kuba bizera abanyaburayi kurusha uko biyizera bo ubwabo, ari nabyo bituma basesengura ubwigenge bwizihizwa none bavuga ko ari bumwe bwo mu mpapuro gusa no kumanika amabendera. Kuri uyu munsi hibukwa ubwigenge haranazirikanwa intwari zabuharaniye zirimo Patrice Emery Lumumba n'abandi benshi bafashe ya mbere mu kurwanya ingoro y'abagashaka buhake. Uyu munsi kandi waje ari n'umwihariko kuko hashyinguwe iryinyo rimwe rya Patrice Emery Lumumba riherutse koherezwa n'ubwami bw'Ububirigi nka kimwe mu bisigazwa by'intwari byabonetse.
uyu muhango ni icyiciro cya nyuma cy'urwibutso rwa Patrice Emery Lumumba igihugu cyose cyahaye icyubahiro intwari y'igihugu, umwe mu babyeyi b'ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'imyaka 61 yishwe, ntiyigeze habaho gushyingura iyi ntwari ya Kongo na Afurika muri rusange yaharaniye kwigobotora ubukoroni bw'intwaro y'Ababiligi. Abahanga mu by'amateka bavuga ko ibisigazwa bye bitigeze bigaragara, byerekana ko umurambo wa Lumumba washyizwe muri aside. Kuwa mbere tariki ya 20 z'uku kwezi nibwo Ububiligi bwasubije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuryango wa Lumumba iryinyo rye. Iri ryinyo niryo ryashyinguwe mu cyimbo cy'umurambo wa Patrice Emery Lumumba utarabashije kuboneka. Ubwigenge bwiza ku batuye igihugu cya Lumumba nk'uko abenshi bakunze kucyita.